kaj si v zadnjem času začela brati oziroma poslušati? I forgot the title, like always, so I'm gonna ask you what's the title The again? title is... Kaj? Čakaj, če še nič ni povedala. Mushoku Tensei. Oh my god, ja, let's go, Mushoku is back. Sem uspel prepričati, da je začela brati oziroma... Ne, se ni bilo težko, Brat, računalnik je začel njen brat. Vse sem v 2 dneh sem preposlušala. I'm like, ne vse, pač dva voljuma. Pa sem pa rekla, da nam več. I decided not to continue it. Boš rajši anime? Boš se rajši prepustila njemu? Ne, ni mi bilo všeč. Okay. I have to accept it. No, I see, it's a really good one. Od vseh, ko ne rečem, Haramo pa vsega. The main character is horny as fuck, okay? Of course. Yes. And that is, sexualizing women. His fucking maid was creeped out by a baby. A veš? Ampak, je bilo toliko dobro, da me je res me je potegnil. Ful me je potegnil. Fora je, da sem jaz anime gledala. In anime je bil res dober. Ampak, ko sem pa slišala, da je še boljša novela, sem bila like, okay, I'll try it out. In sem šla brat. In mi ni bilo boljš, zaradi tega, ker sem videla into his mind, into his horny mind, and I hated it. Okay, I don't want to go into his horny mind. To je tako dobra stvar ali pa slava stvar, ampak za me je bilo to ful dobro. Ne, to ni verjetno, to je tak isto. Jaz, če bi bila straight dude, like, I would fucking love it. It would be one of the best ones, but tudi, like, as a person that really, like, listens to a lot of stories, a lot of fan fictions, a lot of audiobooks, a lot of... Just a lot, pa ponovat bolj western sicer, like fan-made, ampak to je bilo res dobro, res je dobro. Like, I love the world building, I love the characters, but also it does fail the test, kind of, you know, the two women talking to each other, and it's not about the man. To pa zaradi tega, ker nisi prišla še dovolj daleč. Ja, vem, čisto se zavedam, zaradi tega, ker v drugem volju... Svet se še ful razvija, čisto vse, kaj smo slišali v svetu, vse posod grejo, vse karakterje spoznajo. Ker na začetku je res omejeno, si bolj... In mora biti se te starter town dobesedno, čisto vsakega gejma. Ja, ne, že v drugem volju mu je bolj. Glej, battle leveli grejo više, pa se že dobesedno pri bogovi, dobesedno... Pač tam nekje. Dude, čist zastopam. I was just like, no, I know I can listen to better things that I enjoy more. To je edin razlog, zakaj sem nehala. If I knew that I wasn't gonna get any better content, I was like, ne, ste boš zelo vesela, ko se bo druga sezona začela, ker se bo začela s tem, kak je on depresiven, ker nima več libidoja. To bojo vsi ti ljudje, ki ga sovražijo samo zaradi tega. Perfect. To je bilo konec prve sezone, ko ga je Eris zapustila. Ja, in zdaj je čist depresiven. In zdaj je pač tisti časek. I didn't. To je sedmi voljum. Nisi zasledila? I didn't finish the last episode? I don't remember. I don't remember. Spravi, če povzamemo, v zadnjih delih sta Eris in Rudo spala skupaj in potem je Eris odšla, ne da bi njemu povedala. Točno tako. Pustila mu je pismo. Nič ne smemo povedati več kot to, samo odšla. Pač tukaj se zaključi anime, ne? A res? A nista one dva potovala z enim grim? Ja, točno tako. In sta prišla do svoje destinacije in je on šel pol svojo pot, ona dva pa sta videla... You see, that bothers me. I know this man is like 50 years old. No, this man is 600 years old. Ne, Rudeus v real life. A ja, Rudeus je tam neki 40-30. A ni med 40 pa 50? Ne, ker se je primerjal z Roxy, da je enako star, zdaj če prišteje ta leta, v katerem je tem svetu. Pa tudi v prvem chapterju pove, koliko je star. Je star 34 let. Samo, ta del je tudi zame bil sporen. Sej je, ampak sej prijemo do zgodbe, ko je že čez 20 star, pa je... Ne, drugače sem... I'm open-minded. I'm fine with it. It's not content that is like... It's for
men. It's made for men. It's for straight men and straight women, okay? Je good look into human psyche, ne samo moškem, ampak nasploh na human psyche. I have issues, Anna, like, and I'm not bothered with talking about them, and I have issues with just like sexualizing women too much, you know? To je samo an old issue I have, and like I'm over it, but like it kind of stuck with me. Like I just don't enjoy stories that are like he loves to suck his mom's tit or whatever the fuck Rudeus neki implijo na to. And I was like I it's like just you're not gonna a weird part. Story, wow, kako je zanimiv. And then he mentions this part and it just makes me squirm, you know. And I continue and it's really good. Oh fuck, I love the new character, the buff cat lady, and then he touches her ass and he assaults her basically when she's trying to distract him, you know. Or they talk about how his father just cheated on his wife and Paul. I love him. I love him from the perspective of the main character. It just kind of taints everything for me. And I was like, look, I love the story, but honestly, I really like romances. Jaz razumem. Jaz tudi razumem, pač. Če ta del, horni del, ti ni všeč. Ker jaz imam rada horni dele when it's two men. I'm sorry. And it's like, and to je moj najljubši žanr. It's like romance. I fucking love romance when it's about two boys, you know? And I really enjoy shipping, and when I watch like, friendship animes, and I'm like, I want them to kiss now. Zelo me je impresioniralo, kako so kako je moški dejansko napisal nekaj, kar še nisem mogoče izkusil prej v animeh. Ta je bil tako zelo real. Veš kaj, meni se je zdelo, da je mislim drugače, kar se tiče tega moškega uma, ne, od Rudeusa. Se mi zdi, da ta horni del je predstavljen na tak način, da vede, da je to njegova, kako se temu reče, črna pika, oziroma... ki je prenesel iz onega sveta v ta svet. Mislim, da je... zgine. It's comic relief. Ne, pač dejansko ga hoče predstaviti kot nepopolno osebo, ki zdaj v tem novem svetu ima pač priložnost, da se spremeni. He's trying not to be a horny bastard, but it's not working. To je glih to, človek se ne more kar tak spremeniti. Ampak fora je, da to je za nalašč tako napisan, to excuse nastiness, you know? It's like... Ne bi rekel, da je excuse. Literally, he assaulted... I mean, he didn't assault her, she let him. But like, it's still kind of weird to me. Ne, sej, ampak mislim, da... To je bilo tudi že več. To smo že več, kad smo ravno to omenili, pa je šlo. Meni je všeč, pač vsaj ta interpretacija. I mean, kot sem že prej rekel, ni ideja v tem, da bi bilo to cool, zaradi tega, ker si pač main character tako misli, because he gets away with it, ampak je ideja, da je ta njegov horniness overplayen do te mere, da ti si pravzaprav, mislim, tako v svojih mislih si tako, jaz si pa ne želim biti taka oseba, oziroma pač ta njegova, kot sem že prej rekel, nepopolnost, je bolj izrazita, zaradi tega. But it's kind of like when you read it as a person that likes content like that, you're kind of hoping that he's gonna fail and be horny with that girl, Anna. And that's an enjoyable part for some people. Ker jaz tudi... Mislim, honestly, meni je full bad, da ne moram enjoying ta content. Mogoče rabam še en decade that I get over it. Ali pa naslednjo sezono. I really want to enjoy it, because I really do, but like, it kind of just, I'm like, I'd rather just go read that audiobook. Nekaj mi je samo v glavo šepnilo, ko si tako rekla, da težek content to. Sem se spomnil, ko sem gledal tudi na temo serij in Big Bang Theory na splošno, kjer so tudi govorili, kako so ti ljudje seksistični do žensk. Big Bang Theory. I hate it. It's so sexist. Ja, ful, da
ta nerd culture oprosti stvari, si nekako rekla, da oprosti, da je tak tisto, da se obnaša tak. In ljudje so to sprejeli, družba je to sprejela. Ja, meni se zdi, da pač, da je tukaj, I hate to make gender a thing, right? But it is very different to watch anime as a girl than as a dude. Ne morem reči, da je vedno. Ne morem reči, da je vedno. I know girls that enjoy the same things as boys, and I'm always like surprised because like I can't relate. I know more. I'm on the part of the internet where I connect with people and they are critical when it comes to that. And I agree, but I also like want people to enjoy their content. In ta, spet sem pozabila title, Mushoku Tensei. Rudeus. Tale je way better than most of the ostale stvari predstavljajo, ja. Basically, the best harem that I've watched. Like, ker recimo neko para, it's a harem, but it's completely, like, just straight up fucking weird, and I enjoy it just because the girls are cute, and they're neko mimi maids, and you can just get away with anything there. Meni je všeč, da ta harem, ki si ga je zgradil, ni kar nastal tako organsko, ne vem, jaz zdaj tebe spoznati si zdaj mogel harem, ampak se je prav mogel truditi. Ravno obratno. Ni kot sorgaton. Ampak to je nekako me spominja na grooming. Ja, ampak tudi to je, ne? Ampak ni to življenje. To je čist drug svet z drugimi pravili. Pač oni tudi poligamija je v svetu, Mushoku Tensei je pač nekaj normalnega, ne? Ja. In on je Depends on which church you ask. Ja, Milish church would not agree with you. Večina sveta pač im je okej, če imajo več žen in tudi žene pač med sabo, ne? Ampak on je vsem mogel pač, jaz imam zdaj eno ženo in sem jo obljubil, da bomo vedno samo mi dva skupaj, ne? Ali pa dubu pač željo še eno ženo imeti. I don't think that's... Ona je bila prisiljena imeti ženo. In ne samo, da je on mogel sebi sprejeti, da bo imel dve ženi, ampak je mogel tudi z vsemi faktorji drugimi in s prvo in z drugo ženo pač uskladiti to željo. Jaz še nisem tam. Ampak, ko sem videla ta spoiler, da bo poročil basically vse 3 punce, takrat sem se odločila, da ne bom več brala tega. Jaz sem bila all like, he's gonna choose one girl, just like he said at the start. That's fine with me. Ampak, honestly, tista na začetku z zelenim lasmi punca, Sylvie, he straight up groomed her. I'm sorry, he did. He groomed her, and I'm fine with it because it's fiction, you know? Like, I don't mind. Like, fuck yes, you know, I would groom her too, whatever. But like... Težko je preko tega dejstva, da je on v bistvu star. Mene to ful ni motil, zato sem pa nadaljevala. Pač zaradi tega, ker sem open-minded. Like, I don't care about incest anymore. Like, I was part of Homestuck, okay? Like, I don't care. I'm open-minded, like, sure. It's just fiction. Mislim, mene je motil. Sploh, ko je gropal But it's a fetish. Ne vem, kaj je bil drugi voljum. Neki naslamista skupaj. It's a fetish, it's for people that enjoy this, but it's like excused so that other people that aren't into it are still okay with this happening. It's like they have this excuse, blah, blah, blah. Ampak, it doesn't matter, it's fiction, it's fine. Like, she's a little moe girl, who gives a fuck, it's like drawn, it's like an anime, just fucking chill. Jaz moram reči, da moramo počakati na naslednjo sezono, ko prije anime, ker zdaj je od 1. do 6. novele, to, kar smo zdaj videli, od 7. do 12. potem verjetno šlo do 13. Ja, rekel bi do 13. Prav, 7, 8, 9 in pol 10, 11, 12. Tako da do school arka, da se pride, da malo gremo skozi to, ko dobi kolege. Jaz že vidim, kje se bo končala ta druga sezona. Jaz to vidim, in to je v tistem dungeonu. Zapal, ne, ker je že bilo vtizano, je že bilo. S Pavlom se bo končala. 12. bo, konec 12. Potem bo pa glih po koncu. Verjetno bo glih se pa začne family life and stuff. Takrat bo bolj sprejemljivo, ko bo odrasl. Verjetno se bo nekaj tam zaključil, ko bo drugo dobil, ne? Zaključil se bo na koncu, ko bo prišel pač isti ima kolege, ki so si zelo blizu.
To so najboljši kolegi, kaj jih lahko imaš. Ker vem, da za Silf je mislil, da je fant in je tudi bil nekak into her. Tudi takrat, ko je mislil, da je fantak. In to mi je bilo všeč in I knew she was a girl, but I was like, if only she stayed a boy, you know? Moramo še za mnogo boljše spoznati, tukaj še more priti. My Fujoshi is coming out right to je napisal za It's awful. I hate... The Fujoshi meter To je is za vse going up. Fujoshi. I don't actually talk about Fujoshi stuff a lot, so I'm kind of like... Čakaj, če te prav razumem. Se pravi, če bi vsi ti romantični interesi od Rudeusa bili moški. I would be so into that. Okay, damn. Težko je to tržiti, like globally, or just in a local fan base, I think. Tak major epic story, ne vem, če bi lahko prodal dost. Fora je, ne se obstajajo dobri jawi, I'm sure they exist. Pa so skriti, da so jawi. Po mojem, niso skriti. Zakaj pa bili skriti? Imam tudi isto, da sprejme navadni trg. I've read so many fanfictions, there's great fanfictions out there, okay? Jaz vem, da je to, da če bi bil gender bender vseh teh punc v Rudeus storiju, če bi bil gender bender, meni bi bilo to ful všeč. In vem, da je to problematično, okej? Priznam. I mean, še vedno imaš age difference in vse ostalo. Yeah, I just have a preference and I'm like, I would enjoy it so much and I wish I had that, you know? And that's why I'm sad that I can't enjoy it as much as you guys. I wish I was into it, you know? Mushoku Tensei se zaključuje, tako da lahko napišeš fan mail, a lahko še en gentleman. Honestly, I think I could find a fanfiction. Ja, meni je ful dober pairing, ship pairing. I could make it. Yeah, it's like, but it would probably be like stolen content. To bi bilo. To bi bil edin problem.